Abusiafo ya sam makwaba enne otwedi amponyankopon adaoma efiada ene ya san ba bedro no nti aseda piesie nkomo otwedi ampo so ode yetwa efridwo ada ebnada ukuada ya wada ebesi ene fiada weekend isu yesre aseda ene mpaibo ede ma mo amobekwa ayie mo amobekwa adore wedding ne ade mo amokosre abusiafo se onfam behia boko afinim yeda wase so wabie wasaso aso TV ana upiem ana woka mu na ate ana wo phone so na wo check WhatsApp wo phone so ana say wo check Adom TV so yeda se so dey ato Adom TV ya from me vim lady efia pokua dwumedie ede mi wo case ana say dey be no obia be hu mra nti na esisie mmemu sansa asem to wo a ya na mpepe wo ka so we wo twema so na to na wa wasase obi gye afuru nsem wo dan obi gye oyire pa wo na otwe ajapade ukunu ono otwe brown na abre nyina so akohu small girl bi ade ajapade ma na ho na bon sesemra ewo ho emra no ehu hia eti enemi wo case na ya lawyer fo na omba last week no maben no omo ana esan ba nene ye behwe wasase na eda ka so ogbojo ayi temado wonya do yumu afienya ni nyina na ye behwe se ebede no hu se asase ne ye papa ye breo na workers so ahomachi wo titu bo wiremu wo yire ye adwuma enne ma aba wo busumi mienu busumi miensa na oti adwuma mu oti dwom okokwan so into bre we nyina awie na akoto asase quarter plot half plot one plot na so obi buwa ya nyame anim nie ene companies so obi ayo so oto asase unim se no kre utu awie o so o mede wakosi akire mede asase ba ko na ma obi nti ene ye ba behwe ni nyina sade ye ba obohunu asase kan afen krata no say SI plan indenture registration enne ye behwe ne ye nkasa bebre ye discuss obi a case ye bia homa na tum tu de hwe screen no so ubon say phone lines edida so hwe freyen na lawyers mwa obia answer bia na lawyers wunti na lawyers mienu wo ma betena ha wunti o na masre wo ma mo busy schedule enso wunti wo ma betena ha ompese wo yi nsem ni nyina no ma me wo case na ebeba sesi ya from me vim lady efia pokua ye twa ehomra ne emeto so wo question so fabra abusiafo ya sam makwa babio mi wo case na ene ya san ahia mu bio ewo mu fie masaso modem ne ade na nsase ho asem ye manso a enkran ha ba se woto asase no wonungwa se woto no tashi se woto no gamashi asase so East Legon la ni nyina ahimfo no asase no stu bia wone de na woto a obede hu se papa uko ka so a saa amasama doblo akote ma chese ba bia krono tre nkran krono tra ko bia esase no bia dwuma kesere ne internet ye musa lawyers ye di kan kra no e de land registration ne to ene ne registration te sen afei hwe screen so mesre wa ene muntini o nti questions ni nyina ba gini nyina na wabusa lawyer bia question lawyer benya abotre eyi ano ama na wo asase ni bia ohun se de obebo ho ban ede ama ho na ye wo lawyer Oscar Asantinro ewo ewuku Asabri Chambers ewo tema na lawyer Kobi Owusumensa enso wo Emransem Chambers ewo nkra ha na enti se wo tema na wo pe lawyer o kan memo akwa ko hu lawyer obebo obenya abotenya lawyers na akwa lawyer bi wo won ma iso kotua be ha million there bi we free consultation omo ye no studio di ama no koso a obenya abocheti wa cheche fa no obi asisiu lawyer Emransem wo nkran so a oba obeko ni Chambers me kire okwan no amu akwa ko hunu enti abusuafo lawyers mama akwa ba we dey medamasepa because last week e ba na mesre mo say this week dey wa plan o wa ye dey onya aboche mame eni say mo de chair mie enti medamasese na matumi aba enti la mami e sha se mfru so lawyers Asantinro na wono so lawyer Asantinro so aye adwuma mfie bebre wo Ghana mra no wa resa amanafe amoni mumra no sa na lawyer Kobi Owusumensa wono so aresa mra no chese ne court case anopa kwa wu friend kwa nya no chese court wo ria mo say yes wo win case no nya lawyer for na broni be kasela kadesika wo beju sika di dabi wo de omu di mra no to de bia case nkwa no wa ye no de ache lawyer Asantino ma me sha se ye kase ye to asase na ya register mesrew e de na ewom fa ye fa eyi na obi owo bi ehu say uni paper ne bia no wani ada ho no akopa bi Mini aba efia pokia medase so ama mekwanya kese ente se yemra ne ne amanfo nso emeche sabisue hunu nyame adom yenso yenim no
na before say me answer your question no me show say obema me akwanya 1 minute na me dey aye dedication ba akope ama me krum hene wo hwe wo waiting wo ye wo ba wo be hwe wo ye big fan pa wa say ye friend no na oduru ye boa na oduru ye boa kro be so yon so jamase aguna jamase yon so so de prema fo kro munye ni pato enche bia ye beso ano to say if you men kan chro say ada beso bra so benye fufu adi nko ade na benye fufu ni were nko adi nko ade meba na no oduru ye boa so no anso na ye headmaster wo Adventist Secondary School Asante Bekwai. Into nana hedi ne Bekwai na asema woni say na yere ye menua ba Sister Mary ne ma me da fom a na me boa ukwa da ebe ya wa da ebe e wo yon so all rules lead to yon so nti yesre jam for say omemeboa na no duro ye bo be bia obi am so hwe me na ye da se no mpa ebo afelo ya yenko asase no so na e case asase hun sem kan de bebre na ye be kan say anything under the sun is land adie bi e wo wie yase bia ya asase ewiem na se bia no e ya asase the bible so Yakobon bo soro ni asase enti offer lakes lagoons rivers ni nyina e kan asase ho enti lawyer for no bibi on friend say corporate and incorporate corporate no ye the physical entity of the land the odi wani hunu say we asase e da ho no eno ne friend corporate no the physical na say english technical legal term mente krada ene wo incorporate ne ye interest awo asase no asase e da we ye hwan dia ye company bi dia ye asumasi dia ye ebia abusia we dia na ye interest no and ye interest in the land tie bia says ko wo mu no na ye wo interest e wo na ye hwan dia I see tie betimi aban say ade na e wo asase num ne ye obi foforo dia e na asase no a no e da ho no so ye nipa foforo dia asase na e da ho na ye obi dia ba nipa na ye ne dia no betimi de ni interest ne wo mu no ama obi e na wo se wo hwe hu wie na wo hu se wafa kwam papa so no akwaji free de ye ne dia ho to aso enti question bisa me no okoto asase e die na wo se uhu ansa na obe register asase no die di kai pa no e wo se uhunu asase no ni owners. Okay, you identify the owners of the lands. E wo se uhu asase no hifo na ye omodea say yes to land ye nkonya asase say ye family land ebusia asase say ye individual land say ye company bi land e wo se uhu enne di kai pa wa asase okoto ade wo so ye de nti afie hu hia se wo so uhu ni say asase bia say ye nkonya asase a ye wo mu a omu hu tumi say omu timi di asase ni ma wo ye abusia asase a ye wo mu a omu wo ehu tumi enti ye fe bibi alodia title no ye eno so Latin ana say ebrofo ene de mbokuye yo nya wo kika brofo akese say anya eno mu na ko mu law school no pacho mechichim chichim alodia title no ye interest ana say enyina so kese a fa pimpa e wo asase no enti area bia ne asase no ni alodia title ana say fa pim enti so fa ya santimemu a ye stew lands majority part of Brahafo ofa ebno efa baby ni nyina e stew lands ofa eastern region ye Poye Mountain efa baby a e stew lands nature say ubenya bi ebisu emusua and the stew land no eno no Bruni say is vested in the stew paramount chiefs so kokuma say ankronkron ntumi nton enya ankronkron dia ntu koton na se ntu koto a e we so hu se enipa na oton ama won no owo ho kwan se Bruni se o capacity owo ho kwan wonyina so se oton ma no ubeku ko busa hwan because nana no ma asase yo ma wuko na okokro bi susu abeyo na ohene be mieru na ewo ho we se won no di ade we se wan na okobusa no enu nti na meka say Bruni ka say due diligence ahweye e wo so otimi hwehwem
oya wa de unsa na mka say mfepa say na Friday African way na say say eja obeso man nsha won obi ehun yeah say you made in Ghana wo so agodo okay nti awo say wo hwehwem na wubusa say asase empese meto asase wa na asase stool land na na lawyer mbusa say Ghana adwumakuo bi wo say lands commission ana hwan lands and forestry ministry na wokobusa wo mo ana meba so say na me cheche mu say ye wo baby wo ha yemfa say baby ti say pram ningo shy osudoku ho area nyina court of appeal omo recent decision kire say ho no eye abusua asase enti sa case no shy ningo pram area ho ni nyina no court of appeal recent decision kire say eye abusua asase eye abra pram stew versus Central University sa o moyi ne koye no ende nanu ya no mu di sa case nche kra lo me ba na wato aso ho lo kwabna usu mensa mpacho chiremu kire na se de obra ka se mu ni institution bi a mo lawyers nti ye betimi aba ho abegusam se pram asase ho ana ne dia because akuse ho no kra so asem bi hye o aka se mre bi this assembly elections ko mo antumi anto aba ni bi se wo no mfa asase no greater cry wo say demarcation na ye issue mpacho se ne onu aba ma ka se ye hwehwe ni wura muni ba bi e betimi abebusa na mo lawyers munim asase bia eda ba bia ni wura na se anunti na ye search our lands commission o ye search our lands commissioner on betro di asase na ye ne dia yeah we are search or lands commission it will come out now better no search say search no e bia okoto asase e be ma site plan ana bibi e che say asase pote we ene de ye ton ama nti unya sa asase na unya sa document na e na de be call lands say asase mu hwe ma me lands commission ai kojo se ne dia ne hwe say e ye kojo dia ampa e bia na kojo aton ama kwasi but kwasi din be ba ho na kwadwonso also onya krata bi e chese kwasi na ton ma na se lawyer maybe am ton ade o rolling circle ma ton ade sa na yakopon atom se metimi asori akola so se me ye ncheck se asase we se ho ana obi ansi ukwan obi abetimi akọ obi abetimi akọ onya better so because obi abetimi akọ se the home office no cry fine pa condition baby they are very receptive na akoso ombe ama se cry there o file ade na ma send you text sir I see it's a bar within 2-3 weeks a bar no ma send the text ade na bia ya o de kakra lala mi o de atuso mo nkoje obi o ho de me de mi hu sa o de hu sa o ebi wa na wako research bi o ma anye wotwe o ma de obetua bia be ma receipt de obetua bia na kakra me ka aka mi nua de nze te say de o kan na asase no ye wo de o interest na isa na ma na asase bia ya discover natural resources so ase bia gold wo so to me ya di eyi gold ni first as a free abusua na ase akonya ne nsem aban kwa na betima masa to me nti se me tiketa na ya tiketa se se oil abe na me na de asase na mame na oil wo mu na me hu oil na ya aban dia de na se ntumi nya aban dia aban dia how say aban dia me na natural resource bia as soon as you be discover say aha gold wa oil wa aban dia aban kwa na betima masa wo dem kra mpo ya discover gold wo ho a untimi ntu chi aban ne makwan nti wo hwe a ebi mu nti saa de na se na say no de lawyer yes started say yeah me case na mission amra ni bi o mo kire me ka mitirim na aban ko share saa amra ni say asas wo de wasase a na no ma bre e de omu moja e de no om de ma aban si bibi wo mu a eye ne dia imagine say ye mo obi akwan saa say ya discover oil ha ya discover gold ha enti to what there untimi nyesa ubet confusion de be nya asem kitwa confusion be ma abo lawyer kakra ya ye president kro honhom ma abo kakra ya ye president lawyer una na beje eje okoko ana ama mi je okoko na enye odia ya den na okoko ni dia ban meka se odidi so nya ase anonom ene akate obegugu so na se gold na oil wo mu dia aban se ndi obeje odidi so nya ase nti aban ahye samra na to da ho dadaada enu nti na wo hwa se wo pese uktu
gold anaa say diamond bibia sa obeji tumi ni free nkran na de ko akura na se na gold no di ubon se bedu ba bi na nkurase fo na ne omo kontokwa omo ntiase esa na dodo na so ne du ba bi ya na coordination ne kasa say o say aban engage o mo say na esi na yetu ai bia capra na sempoa nti asase bia egudie wo ma na say natural resources e japade bi wo mu no de asase de odia but e japade ne de ewo mu ne de aban dia say na lawyer kan ne say ye wo asase no eda ho no ene de ehemu no but body any menkai ni ade de aban so de odi ache nti ende otumi do otuni gold gravia it goes back to you. I see and yes anything na western region me ade galamsey ko se nkofo so twa aban so to gold no otu oya no kwa na ediska no omiye bi nti ba kwa ni amansia no ne adanse wonyina se wonyina proper western region oh bremu no kwa kono nwa areho wow kononwa enti de onu abema kind odi kan ka se wo se ownership na wo so chire mu se wo se wo call lands commission ekoye search bibi fufo bi wo no ma wo de wo se wo de kan wa wo be hu sampa ukuta sa ne ma we a wo na asase no wo wa na se sin no wakoye search site plan so kan wakoye search ni ade ni na wo hu ze wo to free the right person ho no na afi utimi tuaka wi a na wakoso a process se be ya ye be yi ni din na free ho ne de wudin aba ho nti be obi so ko search ya sana ya se din na ba wudin okay but first of all na also who said the auto amount the right person what to me say obedima transfer amount. I see and they just say more lawyers ya number because in crime pass so be say right person we o say any dia we say any dia kumewu fo say asase we your mo dia we so say mampon so say your mo dia nti lawyer yam come break him na pato frey na share screen so be hu number so frey na fa wadwen che ebra na ni na ye fanto money because ye ni abre say o question bia na wo asase hu de o say etumi ya no ema live ewo me okay sana so ye ntwe ehomra na fa ye mefa o questions so ba lawyer ebe san beto aso no wa acheche mu baabi a ebia sasase we ohini we ni ohini we twe ho manso a wo be ehu ana wo se o twe ho so a wo etumi atwe ho de ba sesi a me okay sana ni makwa babiem me okay sana na wo hwe ne live o Adom TV so nti na wo questions a wo efa asase a wato de afa na why wadwene se wo beto ene se de wo be register no ene kwampa wo de be register ni nyina munti ene wa ampacho cho number 2 ona frey na busa ye lawyers akuku dam yenui o manya ho abote o so mbe ansa wo questions nyina de ama 0302 211 701 ana kosi 4 amisa mo de bi 0302 211 701 ekosi 704 into betimi adale 701 702 704 na fe ode wadwen chena aba de beto screen so enem to hwe na hu number na fe wa fe na ode aba na lawyer di kan che se wo se odi kan hu okoto asase ahwe di pakro asase ne ye ne dia abusuan asase o ankrankra asase o senso akonwa bi asase o make sure so behunu untumi nya adwuma na lawyers munti no mo ho kakra bi obetua no e chen se wo betena ho ayehwe he anu aboka boom afa case beko Supreme Court na va so be ne ba so what you say nti wo betimi dia ma lawyer no no akolance wa ko search na ma oba no acho so asomesi ene abusuan o mudi wo so tues kana ma wo no wan tua ni pa foforo what you say because abusuan bi wan ma obi wo faase to me ba oh kwe me nkaba bo kwe ka afọ ameda oboa obeji akodi mesrewa why nti lawyer wo di kan che say wo so hu ownership wo so ma ye hu lands commercial fair wo so nya site plan ena afi mo che so asase ne se gudie wo mu a enwu bi wo mu a enya odia ayaban dia eji se de wani na ya odia nti lawyer na wo busa wo kan semba ko mienu bi kan so na me kofa kola ba ko so se de minua kwabran e kan ye no se wo se wo ye search no ewu mpepepe na search ni bi won so a enye ni nyina na akọ lands commission na land registry a eyiba nti ube ewo se utimi koso nso na akọ ba bi ti se town and country planning okay and now district assemblies because a hono betimi ama wahu say asase bi wo ha bia ya setting aside for commercial use e bia
bi adi ye edwa industrial estate ne ma baby wa market baby wa waterways be hu so to kwan kra da ho enso to ne nkrofo asisi down baby na yiri na ni nyina se o ye due diligence na pipe bi shaase e be dwuri fa so o call district assembly so any town and country planning no mo so betimi aba ye search ho asase we amakotui eho mi si down so ye eho ye mfa ma omo mbesi edwa bi market bi e wo ye ensuo kwan bi ene ade eno so hu hia pa ena wo se utimi ebusa wo ye local investigation etimi busa mpotemo ne area kro no akota asase no whether manson bi wo so ana se ombetimi aka cho say asase we die manson ana omo cho ntu koto abenya problem and apart from the statutory search no de wo mremu no so oye said the menu anaka say ye nya adaje a ye nya bayi no we nya de wo ya wo nya adaje te so nya adaje na okotru sa niema we mu nyina na bibia wi na asase so the lawyer said the mo amache no eno ane ejapade obegya ma nana no nana nka so empro ka na obeto ebetwem ebesai ejatum tom anti asase de hu hia pa ntu nya adaje oni adaje so betima betua lawyer ka mo aye sedman ni na ama no de bia make fia the best thing and say enka wo to asase a sabe lawyer here no obeje obenya value for your money nka obenya o pese oto asase a ko hu lawyer ni na ontimi nkyerɛkyerɛw onu ani wanim wona obetimi aye searches no ani bibia mu wahu se anya sa akokopim na wo ba na afei aye den sa na afei ne ye be charge o kese anu susu kwa do obese twa kwan ni say friend fire say anu susu obese twa kwan okoba fa na adaji say ye ne ana lawyer ye wo break na o ka bibi so the possession anu so eche sen o say o sa o ye anu so ka ho o to asase ni we o sa o ye possession o say den and gena me kan say why due diligence ni na ewie no entues kan ni na fa contem bia ye krono de fa contem bia ye krono de pekakra mana bia half bi ne take possession fa anwea bi kogu so start say wo ye adwuma ne ehwe say obi nso beba say ne dia na de wuti onan mienu nyina akosi nso mo tues kan ni na afi wo kwa asase so amanso ebi ani pa no so kra no onim enso wan kanche ba kwa asase ne so ku start say o take possession ebi obi wo ho ono nso ato but eno nso rectify wo lands ho o ma to ama ne dada wo asase won asem do take possession sa na hwe ya amadia no say the road is clear afi de aka me pese me busa mo ade bi na me say me busa mo me mbọ kwakoto asem ga ma busa say baby ti say east legon mo na mo ni mumra no ye se ho ana ne dia abusuan na akonwa be na ne dia bi e be kumase abusuan be na say ho ana ne dia obala badi ho ana ne dia animal husbandry na say binum da ho court say na no na wo kaniti obi entumi nyina tv we so nkire say abusuan we na ne dia na we awe ya no akokonya lands ni bi okra government land bi a government land enti abusuan patcho frɛ na fa o question bi ato lawyers ya nim no mo nche o makoma me pese me kasa be wa na yese me nko na bi busa question ba wonti ene e wa ha nti me wo case ana wa wonti ene wa nti patcho frɛ numbers na me bo che on 0302 ene ya kran code no wa hu ena 211701 ene number ne 0302 211701 to 704 o frɛ mu bia o Facebook so betimi akɔhwɛ fiapokua na say real vim lady now the question ato ho no me no so meka mebusa lawyers ama no ma to mo bo ayi onsem no ano no ade ama ma mfa bra prince good evening everyone wa bom dize nyankopon da mo na mpacho so o frɛ fi avia me kasa frɛ libo elubo alibo ayo why ade busa question no avia me edikai ma me mola ya mo ba supa ni nchechemu a omochichemu tire o magana number senka me busa la before me come asem bi senka busa la ya say atam wo court yi tibi eka ansana ma come asem so because ya na yesuro la ya problem what you say contempt lawyer say ejina kwan a ofa so obeka wa we ya no akọ nya contempt and then so the contempt won atuguba ba bi ote waso ba ye semestrew say lawyer justice apa okura wakoka ho wo ho wo do so nti mesrew de wo court nka ka foforo mate ene se wo court dia ene ma men gabi dia ene mese uwi a no ade no ba na tudwane afro ni aka ni sikiti because asase wa sem pepe asase wa sem ni ye ka bi 24 a wo kru mu a ene ma kwajo ma sase
ana abranti bi besi o mudi bukata bi edi bu omu ene abato o frame na mema lawyers na memenya lawyer wo na mni mra na wo bebusa me akopa asem ama me bra pacho frame na mema lawyers ncheche ma why mate mo nyakopon sha nso betimi afre na nso do issue bia atodwa se bia ye asase ho asem o dan wesi esi so bi obi so aba beto na no kra de akra ba ko bi esi wono wakoto wall afa ho the lawyer can say possession oh no obi abesi dan wo mu ya be atenga ba yira tenga be de asase no ye ne de ache so wono ato wall afa ho nim so oh chese obi abeba no ato wall afa asase ne ye ne de o na kwabra ne so aba beto wo yi afa ho o say yes next time ushi apanyi a obagine bag nti ubetime do question aba na so wo de ne ebusa e de ama na lawyer na ya twen ko me pese me share Ghana phone crime say we should learn to keep records okay utueska hello jehu krata dance di e kire se utueska say mobile money aba enkohie obi wo kwanchan na ntueska ma no sika bum wo de fa mobile money now you have records because ubenya feedback say nipa no scan on account mo ukọ asemba ukọ e betima printing na ama okay nya file na fani na shame oh fa shame afen so no se obi de ukọ court ye de nsamankrata abrewa kone ko yi ano obi o wasi o we enkwasi asem sebi me nko ba bia wo anko ba bia de court na te no eno no obegina so obua o si e sebi nkwasi asem no ko kan onyansa asem kire court na because of that esi ho na si usi yo ai ya chiachi manage ni ye pacho mama fa next caller hello good evening pacho what dey saying pacho from bobo gomo u ka se free here se fi akontomra pacho obusa wasem no pacho emse no tia na last week na lawyer mukasa no mo say asasini bi ho no mo a na ye studland the studland no ese ohine na ma ho repeat na say e family land no so na say fan say kuro akoto no mo tutwa ono so individuals na so mo receipt na say ohine na so ma receipt wo ho yo gomo mama ma lawyer you ano ba mama fa de odi wachi no hello good evening lawyer good evening aha mpacho dey say who ka say free hin so me the raf me ka say free kofodia yo mpacho busa wasem no lawyer ti o in the first place me ka we are for lawyer number 2 ja because me papa atasasi o majo oji o ye teacher ni le koto asasi no asasi so afata no when is asat now me no kasa that area you know guy onya wasasi na so residence half na ka no aton sisi amenu ka say o ma ton asasi ni half ama obi amanipa asase so okay into question say ye musa say obi betimi ayesa na no problem sisi anu say sisi anu ya paper say ye bibia I roll me papa di mu everything ya balance bibia the person who said the next procedure any day you betimi akobubu dan no den na betimi ayafa ho oh okay yo betimi hia lawyer ne number 3 betimi contact no mpacho yo obeyi anu so kakra amount ya eno so tie why that's lawyer ya fa gomo die no on mpacho na gomo busa say last week na ye can still la mama fa call away answer na ye fa question ni nyina mom hello good evening mpacho dey say who ka say free hin so e frame kwami nti mi ka say fit tabora ha mpacho busa wasem no mpacho mpese bisa lawyer say ye to asase e wo bi wo ye ko check yanse na ye bitua ne ka e ba ye no mo sensan bibia na mo ton man na ye clear say yo mo dia na ye say akono ye ko ye no ko lan na mo ye look at mine mo ye na mo si o obi akọ to baby ma edin no mine na ye to on ho ni din wo ho na obi fufuro so din abecha asinim ntina me bisa lawyer say ne me lawyer no ma na me hu enti aye ma de no ache wo lands wo be ko be more than 1 year ntumi nya ho adwuma man kakra bi na omo de nkofo ba asase so abehwe land title for na ba check bibia
na nse mi di obi ko o mo se onko chro eyi foforo me de na ko me twa de na akọ aba step now mi hu ye ko asa onupa ye to asase do anu won so a ono se yento ebo asena bibia be yi because ono ni din wo ho ayema ono de wo kwa ni din na apia wo ho family ni na din apia wo no obi so akọ to ba bi a abema lie abeda asase ni yo mama lawyer eya no ma lawyer fa gomo de na fe ma na lawyer so emfa question e de wo no if ya last week so be kaya na me can say say asase is two land ohina ya gazette no said na aka say baby o ha ahemfo be miensa enan but you be a friend gazette ohina National House of Chiefs agina tum ya publish no ya gazette no by Ghana Publishing Corporation ohini bia national ya agina tum no didi wom enti say nipa no wo friend ho say oyo ohene and no holding himself out say ohene no ni din ni National House of Chiefs for enwoma ni mu a onye ohene enti say nipa no ukoto asase wo no ho a wa bregu ene no obi oti dwom obi oti office bank adwuma na oye oni masase ho obede sa gazette no ko fa ne he no wa hu enti na me ka say bibia emra ho asem kan den enti na wo ye bibia sabi Ghana hana sabi jaja lawyers ejeje mu bibia wo wiase bia yemra bibia wo wiase sabi kwan a obefa so a wo ne wo yere sabi ebi hia kra wo ne mu no emra wo enti se ukoye bibi no wo the procedure emra wo ho na wo ye no yeso usum ayeyi efidia eyi eja wadwo enti o media o say yeso wo ye ohene enti na wakwa koto na obitimi kote nkwanche bi wono kra de onyo ohene mpo me ofa no ye mame ekwan se enti o so hu say the recognized gazetteer chief the agina trum yesi no ohene pi ana ohini ni ho ani authorized agent obedina dia empanimfo agina tum baabi o ha bia na ohene no sebe ebia wa frim ana ebia waye mre wagogo enti ontimi mpe for many duties ye bibia ye friend ana wawu ofrim aye obi ye friend regent ono hwe akire na se ye manitumi a ono nso timi eton asase no mama question last question second question also no family land no ha family land na ebi go ho a ohene wo kromo no na ode ma wo nananom so mo ndidi so okay nti enyo mo dia nti se ekro koto sa asase na eyo ohene ne na wotumi se obetete na emu be yi bia mamo okwa asantima yesi udidi so na atiende anya odia enti se ekrokoto na ohene na tete se bia etena na oma mutu ana 3 ana 4 se mu na mahwe ho munso munyi na mfa nkodidi na nye sa na se eye abusua dia pote dia ene abusua panyin ene principal elders no na no ombetima ka aboma ye nkrata abusua panyin na san na omaton baakofo empanifo no baako ntumi nsan krata ma David this omo nyina ka bom omo ka bom de panyin ne wo abusua panyin but yo nano efe ho principal elders se abusua panyin ko fo na dinisi oni ho obi ho omo nyina na be ka bom na omo de sa na ma obi so abrantie baako so de kwame yezuka eno se omo land wa kra farming land agent no ton e ma omo a wa ma omo receipt wa ma omo sika ne bia na omo so man register nti ba ahemfo ne de omo nim sa asase ne omo dia omo de omo register ya ton ama omo ne receipt omo to man register but ahemfo ne nim sa asase no omo na omato na ne na omo ma ahemfo ne nye krata ma omo ahemfo ne nye krata ma omo without krata ne de sa se eyewe omo dia omo ma ahemfo ne nye krata ma omo na fe omo starting take possession obi se oto asase George David Jude agree also to assassin no estate developer ho and also de onye den na be ma wo hu assassin ye ne dia estate developer no no e derive ne title na ne die trese to me trese ye ne dia no no e derive from obi either say ohini bi ho ana ebusua bi ho ana say ankora bi ho enti ye wo say otimi hu
baby a estate developer no wono no to na baby a wono ne title onya na saase ni free and when he knows and na beboa no amanatimi a follow up procedure na ye chere na mena hu say indeed to me so otonma no ana say fianze ba ku bi ya tiakam na obi kan plotting plotting was say omo ye na koto obi mistake etimisi balance for no to say the okan onya America kra they will rectify it and make sure everything is properly done. Serious nana owuso se lawyer per head cut no. That's it. Head cut obi aka bi akire da me akokra band. Esther Daniel ose ochia obi ayama osua bebre wo mu free say kan asase won asem nema bebre ho no ma osua ewom. Grace for man no say if you am ehwem wo mi o case ana Kodjon cancer no se Yakopon sham no discussion mo ye na Christiana ama also Belgium e na ohwe onyaya enka we no enka obenya lawyers ne number patch ofre a yewi a ofre a me the numbers no be na no lawyers no abon komonya enkitanwodie no ma hwe se de otim Yusuf Mohammed no say if you good work pa nso atre ene yewo ene ye hwe nso yewo nsase issues ni kakra akra bi wo habat machine be free questions na wo busa lawyers Eric Asas o say I like program we need say the enchechere e wo ma ye nyina ye nyebie no Kofi Amo no so vim wo me de watade na na mepe we Prince David of say ne company na omo empam ema me Prince David of say a company no na Evans Ntiamoa Evans mo nyai atade na fe ne de na musa asase ho questions na mo emre nim sa what you say citizen doer no say if you are locked down ningo ya ha issue na lawyer kan ya obo pram ni ngo ni eyi ni di no etu beto asase wa ha mema estate developer bia na adaw make sure say wunim the lawyer akokan anya saso abusa no Joel Nyako o se efia me de metie mu da na eye me ni je se mehwe mo ewo Adom TV so eko Chris no say very real Samuel Ransford Odum amo no say efia my uncle lives in America wato 8 acres of land ogomu afete kakraba na guy bi say asase ne ye ne dia o se e friend fete o ye chief ewo ho na wako asan ton asase no de ama other people na say o say now people have already built on it nti say e be den lawyer o say e mo to asase 8 acres afi asan ton ma obi onipa no so o hene e be den eno so ye gazette na nko check so onipa ne o hene depending on omo a eho area asase no e ye omo dia no o so timi why by mistake na say what to every wrong person one was dan na opa si friends say World Trade Center was yebebu agu na nya na mo se mrebi wo ho ma usi dan no ko mrebi ni osa enti wo si abrosan se den kra nya wo dia yebebu obi ho a okoto asase na manso ba ho na odi gidigidi isi ye wo be boka nti nya abotre twemanso ni bi ansa na ato aso yebu nkofo dan guda menim da se dan no ya bibia ni wo se usi dan du ba bia na se nya odi e den na upa kukuru dan ni ko si ukrom ne chatwa obebo no tofa ewo nsase hu de meka ne se de menua no kan ye se wonya to asase na wutua ebia take possession kwa asase ne so erective pillars bi ana ne hwe de obeba no documentation is very 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 important na documentation so start abra ubenya receipt oto asase na se de o kan records unya e so oji receipt na receipt no e wo se yehu wa woto asase no udin ba so de woto amount baby asase ne da amount a watua the number of plots or acres e wo se sa niam ni nyina ba so unya dansefo no mo sensan na afemu de ko but the make an say penifo si achia ne mu na san de manije pa eye osrafo foforo aye yi na ohwe agudie ne nsasesem so vitamewu wa magana for assurance say very soon nyame ya adomo land title certificate within 30 days nyame ya adomo on sabeka say present situation between ube process o nyame bia 1 to 3 years na on sakan enti de make an say ombe nhihye pa court system no so na some court yenya rules say commercial court rules no yenya land court rules so okay ebe boy obi kofa side plan be free baby no dey beji is legal assassin na assassin nso da o kaswa wahe it's a shame serious etunim ye de jumedie no besia nam say ye na wase wo ben me o case na wenya voche na wahwe de ama me bompa say
cases ni nyina wetimi etie wo de ato asope futuo no wetie ni nyina madam ba ko de Howie Ramberg Brony Kronte kasa me pointer classmate o say me show all the way from New York or Associated Press New York na very interesting won take us no but Brony otie very interesting inti lawyers you better must say lawyer Santinro any lawyer Kwabna Osumensa Yakopon Sham say 2 weeks running ni nyina mbeboa me wo so a wetie photo yesterday wa fatu trim inti production team cameramen directors and producers na Yakopon Sham say who questions bi a your program na me asonte yemfa lawyers number ema yefra me vim lady efia pokua Yakopon de nkwa no edom ya next week e be san ehia bio me wo case anani efia da bia 9 o'clock. You better share them.